Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kinong 3108 henne kasngi kilaya kendo ya ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka kong Isawanda lalu banyakran halor ka Jingdawa ka Jongki. Habayakran ba Publicity Secretary uba Joseph Pingrop hadian ka jingya kendo ya ka DC ulay thu bana kalyang ka kenhuan ka sngaw kemen ba ka jingya kran ba ka DC kalong ka bajom. Ula ongru ba ka Jingdawa jongki ban wengno ya ka GVK kala seiso ba nadu menen ka sarkar kala wengno ya ka jingya soy soskular bat ka GVK bat mentashi por an panya da ka sarkar kum ka jing persyang. Ula ongru balada ka sarkar ka panyat hiya kani katanan kanyo jing mentoy shibuan namarkan amdan kam man penlot ya ka khadar kulur ka baki ay ka company. Ulay thuru baka jing ay jing syakri jong ka 108 kan sedang nadu mentakas ngi balaweng no ya jing ya ki jong ki nadu mentakas ngi. Kung ka meeting bang ila isyong bali sa gym kani ga last meeting belada na kaliang jong iri ila personal ya kata gari statement ba ya be the government dan the kawan kanu agency ru kemut yangi hab bandi state mundan nuru bandu ka kam ya kata ila kren ya kata ka point tengi perelong kumta kan habangi perkat yang kita demand sebangi la yo kowe ke demand kalau bangin bangin jingpi kata ke demand ngi la yo ya salary correction du kata ila kila pedang cibun ke point kila pedang tenang taya kini ka kumi kini ki ong bai kumi ke manpower betul ke bangi la demand du sa tamo menta lang don kam sai pada ke manpower nomor ban dalak pun obi kini ke ambulans kemut ba kapura kowe state nakalian tu ni ko abai ba kinum thut ni service da ka ba lada ulu nong sung jongka mekalia ada ufo ni ko njuri kemut udah banyo ba kenya service umdai ban ong ban numyo naka daw jongka manpower jongka ni kata nga ko ba nakalian jongka government ko makasim menta tiru ban naka health department du kan tutu saya kata ba umdai su bundan ke jingko kan bat ni su tenat siboni lu ba nakalian jong isi ila sim initiative kani ko benta kalong ba ai ba kani kalai panai kan dei ka trial nam ta government kan dei trial nam ta government khnang ba hadin jong dei kalai panai pade lada government ka ong lada ka sarkar kadang perkhat lada ngi ba daga jing penyak jong sarkar limba jong health department mental kani ka trial lai panai lada ga i ba kalong seiso ngani kan ya kata ka kru ya kata ka khar krur kan ka annual budget jong ngani ka project lada ka sarkar le si kan penyak hi kan lut tang ka bospo kan lut tang ba panai krur temental lada ai company pasabar kan lut khar krur te ka i kata ka kan long kandan be ka jing fair hapring jong kata tengi ni kwa be ba ka government hi ka dei ban penyak ya kani kalong ba ka jing lut kan duna bat ndai ban IT sebar nomor ka jing IT sebar kalong ba ka jing lut ka pun khar arkur bat lada ka penyak hi sarkar ka kiwi kinum yo suban bam yang kata ka jing yo nong jongki tang ngasngu ban ong ba kani ru ka bangis tanat ban kalian ka sarkar ka sim ya kani senjam nomor bah kalai banai ka dei ba ka trial ya ka government be lada ka ong ba lada hai tai lai banai apo jing tai lai banai lada ka sarkar ka ala asya ban ron kamut ka pun iba sya kani ka service kalong smooth kamut bam dan kam su ban outsource kani dan kam su ban ice company dan kam su ban privatize kani kamut ai kan ya ini kan punya ide ka sarkar lada ka dei naga district administrative nan lada ka dei naga health department du kin sutu ka taba ka dei be ka jing monto jing pa bat ka habo ong ka jing monto kamut kam dei hiru ba ka fund ka sabai ya ki company besar kan long fully utilize with the state government kana bagi jing monto boro ba don kam kamut ba lada dei yang ki staff lana lada dei pa ru ka jing monto ka walang tu ta kala long successful nakaliang tu ni la paso i mentan yung ba lada ka nomor nakaliang tu DC yung ba la kam ba pan resume na ni ka service nomor ba kana ta siboni pa nakaliang tu ni ila paso yung pa lada ngin resume ni ka DT kamut ba kini ki management kindai su bandon kan tai automatically ila ong hi ong ba sisin bang ila bang hi gejki kamut kata ka management lu kan bersu tani ko abi ba nakaliang jong ka GID department pat daga jing sim initiative jong DC tenga semua ba kani kam kan ya ba hi lemba jong health department pada tengin pek pada ka health department hakan urkom pada kan le kan bandron ya kani ke GID ka din na post kan na po DC office kani ka jing sim initiative pada na kaliang DC ba na kaliang DC mari mila perso ya ka hai bang iong ba kani ka jing agitate jungi ka bala asal adu harja ka pra adu mentak la debi ka ban na kaliang government dulong hanu du buat long sakam na AB te na kaliang jong management du mila du sibun ki jing na buat support te ni don kam hi ya kita ki long muson no kan na kaliang jong du ban na kaliang jong du so ba ni don kam hi ku kita ki legal framework belum legally framework nang ba
kenang ba lak ban penbahaya kani service kenang ba kajing muntoi baik kandai pak nomor ba ka motif nambro arliang mamnaru nagaliang jeng disiru ban nagaliang jeng iru kedai bitang kata bitba karu pai ba kedai ban long kinung sofa kan nagani ka aji kucen jangi tendai kajing keren pada ila stu ba ila sort out di problem jangi ila don ka to kani ki point su ki ba ila ka ba nangiru bangin saai ha sarkar ba banya klop lang ba sarkar ha banya dai ba ka HR policy bat nang tabat bat ban thap yaki kum di close ha ka MOU tengi ong ba nakaliang jengi nak persu mentan bangin saai nakaliang jengi kita ki point su nakaliang jengi iru idong admit kita ilong bangi long willing ilong wara eta ki point su pingi setap lang ha close dan ke HR policy kam te nadu mentar si ngi la pakat berzum dak bangi citai ya ke bang ting nomor bola scrap ki ke jibike nadu merin nak scrap jibike tengin han over no yakini ka ambulance yakini ka Omba ya kini ka promises berfait ngin hana bona hai DC haka GAD tenang tu pada ngin sampai pada hakawai pada ka kompanya ya kini kam haka ba hadin pada ngin sa long mentaksi kumengi ong bangin resume na agility ta katum gaji punya jing DC deng ba jong health department tingin sampai ka pada benek pada kajing thum kam le kadai bitang ban supan ai bi ya kawai statement bai bat ka nong kum kerja ban kajing tho sak sarkar ban ai bi da ka list jongki kerteng jongki member jong union Syaga sarkar baik, dah tu kan list baik dengan sa resume ya kaditi. Kat pun kata kaji itu. Namar ngila adap kan imam DC mentan ngil ong ba ngidon ni namar ngi kaji ki ngi lu kadai da union. I kat haba ngila igidu gi agitation lu kadai da union. Te lengbar tu register ke ba ki union member kila list ke kita joki itu dah tu hi register ngin sara syaga health department dah tu hi sa resume ya kaditi dah tu hi kita joki ki beri tu kan list. Kata Banong ya kajing duk kam tem bedu. Katkum ke union nomor bangi ru ngide kita ke Indian Trade Union katkum ke Act 1926 kata shop establishment. Tengi so katkum ke tu ke Act kadai ke akap tang wala ami nedu ndai spa art view. Senam. Dengan so banong ba ngide ru union ki balong ke ba ki bodon hi ya ka bor kan katkum ke dengan so banong ba ya kata hiru ba lingba jong kata union hap ban bani sutu ngiru sutu ber sarkar ru sutu ber ngitang ba kaji yang keren mentan kala apoi sebijing sutu ber sarkar limba jong DC tengiru ngi setelah ni pedang yang kata jing aji mudungi bat ngiru pedang jing aji mudungi kata ba apoi ini saka jing ya sutu mudang kam ingin kan lek ini saki union member kebakila kesan go ya namta ka future namta ka better future jongki akabede bat kam gejam akabede bat working environment kabede bat ka livelihood jongkiru jaga baar kan lek sarkar hiru nomor ba sarkar ka snap ini bat kala khod ini segemi ya keren limba jong DC ni sutanat sebun hoi ki meeting gibla lek boros kata babun tli ki meeting ndai ki sutu so how andai mentah ka conclusion bo mentah ka bangila wani kunu bat DC pada nasur bon ong bangi ai ka ji publish ka sarkar bat kumju ru sagi pajba ka bakamsan ka dei pajba klem pajba ni na nomor udai pajba apa punyo udai pajba apa punyo ka ni service bat udai pajba ru bat ka dei ru ka pisah jong pajba tengi ru ngin train no mata jong pajba tengi ai khuble yu pajba bla tu bala ya kersan ni na ka pos bor ka education jengi ka bala nang ya ki bala kising bla adab bat seng balang ru kumju bar ro seng balang krem lajer keteng nanta kumju ru ki media ru krem lajer keteng ru ni ai khuble lang ki baro